uKhuzani Mpungose usememezele ukuthi sekuqalile-ke ukuqashwa kwabaculi kusemthethweni laphana-ke eCarnival City-ke iBlue Nation Festival. Uthi uKhuzani-ke simemezela kusemthethweni umculo wokuqala ozoba nathi eCarnival City ngomhla ka-2 May 2026. Igama lakhe nguFeza, uFeza-ke wakalaphi. Insizwa isanda kungena ngamandla emculweni kodwa isivele yashiya umkhondo ocacile. Umculo wakhe uzwakala kakhulu kanti maduze uzophinda alethe umsebenzi omusha sha, ungasali ngaphandle kwalomlando. Phuthuma uthenga ithikithi lakho ePick n Pay noma ulithenge kule link iposti ilapha kuFacebook kazakwethu. Uyeke uFeza lo ucahle kakhulu. I-EP yakhe nengoma ezo-6 yenze imangaliso lapha online. I-album yakhe izophuma-ke nge-4 April, ngagcina kunjalo izophuma nge-4 if not nge-Saturday, kodwa around lezo nsuku lezo. Waphinde uKhuzani kwamemezela ukuthi-ke sekunjalo isukile, lubekiwe usuku lengoma amalungu onke amaqembu. Yini leyo-ke? Ingoma kazwelonke 5th annual. Ingoma kazwelonke inge-27 June 2026. Sibonge kakhulu leso simemezelo esibalekile ukuthi yena-ke kuzoba nengoma-ke kazwelonke. Niyayazi ukuthi ingoma kazwelonke kule minyaka u4 edlulile emine ikhuphuke ngendlela esimangaliso. Laphana-ke yasinwa ushamene ukuhlona kwey'ndawo le phezu kothukela le ngase-East Coast no-South Coast komkhomazi komgababa. Niyazi ukuthi ingoma-ke yakhona-ke ukuthi inhle kanjani-ke. Kusuke kunamaqembu-ke amaningi laphana-ke kuze kube sebusuku kusena kudedelwa nabaculi basuke beyingxenye-ke leyo ngoma leyo-ke behamba nalamaqembu abahamba nawo, okuyinto eyasijabulisa kakhulu siqala ukuyibona-ke nento ehlanganisa-ke abantu-ke ekhombisa ukuthi abaculi nabo bafana nje nani, akukho okungako ngabo ukuthi bona nje banethalente-ke lokucula-ke. Yilokho-ke esikubongayo ukuthi yena-ke ingoma kazwelonke izophinde-ke ibuye, okusho ukuthi-ke imali-ke ziphinde zahlangana ngoba phela imicimbi idinga imali, uqasha isawundi, abantu abazoba we-MC, yonke nje into neveni kusuke kudura, kodwa sibonga ukuthi yena bakwenzile-ke lokho. Sizolindela-ke lapho-ke kwi-Carnival City Blue Nation Festival ukuthi yena-ke ibaphi-ke abaculi-ke abazobe bekhona-ke. Omunye uzomenyezelwa-ke khona namhlanje ngo-6 ntambama-ke. uKhuzani-ke usho kanjalo, kodwa-ke ngokuhamba nje kwenyanga-ke nizobabona bonke abantu-ke okuzokuyibona bona abazobe beyingxenye, including nabantu abanjengo-MC nabantu abakwamanye ama-genre bazobe bekhona-ke. Akusiwona wodwa kumasikandi-ke ozobe ukhona-ke. uMr Mpungose uKhuzani uyayetha ukumixa-ke kanjalo. Unethente kakhulu futhi lokuthi akhethile abantu laba ababalulekile abazofika bengene khaxa kule nto-ke efunwa abantu-ke. Nisalahle ngazakwethu.